Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje ko hari icyo azakorera Perezida Donald Trump naramuka ashoboye kugarura amahoro muri iki gihugu cya Kongo. Muri iki kiganiro kandi turaza kubagezaho ibibuga 10 by'indege bikomeye kandi cyane byubatswe kera bikabana n'ubu bigikora. Icyo usabwa no kuguma natwe muri iki kiganiro, hanyuma ukanda subscribe we mushyashya ugafungura inzogera kugira ngo ubutaha utazajya ucikwa n'ibiganiro bya Erika TV Rwanda. Mbahaye ikaze. Mbahaye ikaze. Ibi twari tumaze kuvuga mu ncamake rero duhereye kuri Perezida Tshisekedi wa Kongo. Ibi yabitangarije mu kiganiro cyihariye yahaye Ariana Ferras Victoria, umunyamakuru uhagarariye bihoraho Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika. Ubutegetsi bwa Donald Trump bumaze igihe bukora ibishoboka byose ngo intambara ya Leta ya Kongo imazemo imyaka 3 n'umutwe witwaje intwaro wa FCM23 irangire, ndetse kuri uyu wa gatanu Kinshasa yasinye amasezerano y'amahoro n'u Rwanda rushinjwa kuba rushyigikira cyangwa se nyirabayazana w'intambara Kongo irwana n'umutwe wa FCM23. Aya ni amasezerano rero ba minisitiri bombi b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi baje gushyiraho umukono yabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi rero yagaragaje ko amasezerano yasinywe hagati y'ibi bihugu byombi ari nk'igisubizo ku makimbirane amaze imyaka igera kuri 30 cyangwa se irenga 30 mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Tshisekedi yavuze ko intambara iri mu gihugu cye idashingiye gusa ku makimbirane ya gisirikare, ashimangira ko inakubiye mu ntambara y'ubukungu nayo igomba gukemurwa ndetse igashyirwaho iherezo. Yakomeje avuga ko kandi ubwo yageraga ku butegetsi mu mwaka wa 2019 yegereye ibihugu by'u Rwanda, Uburundi, Uganda baturanye abisaba gufatanya no mu by'ubukungu, gusa ngo birangira u Rwanda ruhisemo gushoza intambara ku gihugu cye. Uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi abajijwe ku cyizere afitiye Donald Trump wagize uruhare mu isinywa ry'aya masezerano y'amahoro, Tshisekedi yavuze ko ari byinshi kubera ko yabyitangirije ubwe, ikindi akaba ahagarariye igihugu cye cya mbere gikomeye kurusha ibindi ku isi. Kandi nanone uyu mugabo Tshisekedi yashimangiye ko yiteguye gushyigikira Donald Trump agahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe yaba ashoboye kurangiza burundu intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, iyi ntambara y'akarengane niramuka irangiye, intambara yahitanye ibihumbi amagana by'abantu, bamwe banavuga ko yahitanye abantu baruta abo mu ntambara ya kabiri y'isi. Rero Trump ntashobora gushyira iherezo kuri iyi ntambara ku mpamvu y'ubuhuza bwe, azaba akwiye igihembo cya Nobel, nzaba uwa mbere mu kumutora. Ibi rero uyu mugabo Tshisekedi yabivuze nyuma y'uko Trump mu butumwa aheruka kwandika ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko akwiye guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cya 2026 kubera uruhare yagize mu guhosha amakimbirane mu bihugu byo hirya no hino ku isi, harimo na ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ngaye ngo rero Tshisekedi rero akaba yiteguriye rwose guhesha cyangwa se gutora Donald Trump mu gihe abandi bamuvumira ku gahera ku bijyanye n'ibyo ari gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igitero yateye muri Iran. Akanakomeza kugaragaza ko ashyigikiye cyane Israel mu bitero cyangwa se mu ntambara irwanamo na Iran muri iyi minsi. Ese nk'umuntu urebera hirya no hino, urabona iyo witegereje urasanga aya masezerano azarangiza intambara yo muri Kongo? Reka tubitege amaso, nizere ko umaze gukanda subscribe none. Muri kiganiro rero twababwiye ko turi bagezeho ibibuga 10 by'indege bikomeye ndetse byubatswe kera n'ubu ngubu bikaba ari ibibuga bikomeye kandi bigikora. Ikibuga cya mbere ni yitwa College Park Airport cyangwa se CGS muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyubatswe mu 1909. Ni ikibuga cy'indege cya mbere ku isi kigikora, cyashinzwe mu kwezi kwa 8 mu 1909 nk'uko twari tumaze kubivuga n'uwitwa Wilbur Wright, umwe mu bavumbuye indege, aho yigishirizaga abasirikare ba Amerika gutwara indege. Nyuma y'imyaka ibiri mu mwaka w'igihumbi 1911 hatangiye indege za gisivili. Iki kibuga cyahawe izina rya Cradle of Aviation kubera uruhare rwacyo mu gutangiza urugendo rw'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibitero byo ku itariki 11 z'ukwezi
kwezi kwa cyenda mu mwaka wa 2001, bimwe byashigishe Pentagon zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se inzu z'ubucuruzi. Ibikorwa byinshi byarahagaze kubera impungenge z'umutekano, ariko kugeza ubu kiracyakora kandi kimeze neza. Ikibuga cya kabiri ni Hamburger Airport cyangwa se Ham cyo mu Budage, cyubatswe mu 1911. Iki kibuga nicyo cya kabiri mu bimaze igihe kinini bikora ku isi. Cyafunguwe mu mwaka wa 1911, kibera Ubudage urufunguzo mu bucuruzi bwo mu kirere. Hagati y'umwaka wa 2001 na 2009 cyavuguruwe n'umushinga watwaye amadolari miliyoni 370 hubakwa ikibuga kinini cyakira indege nini nka Airbus A380. Ubu gihuriza hamwe abagenzi barenga miliyoni 13 ku mwaka, kikagwaho indege ziturutse ahantu 125 hirya no hino i Burayi, Dubai na Doha, binyuze kuri Emirates na Qatar Airways. Icya gatatu ni icyitwa Bucharest Băneasa Orel Vlauciu Airport cyangwa se BBU muri Romania, cyubatswe mu 1912. Iki kibuga cyashinzwe na George Valentin Bibescu, umwe mu batangije amashuri y'indege i Romania. Iki kibuga nicyo cya kera kurusha ibindi muri Europe y'Iburasirazuba kigikora. Cyakiriye indege za Tarom igihe kirekire, ariko nyuma cyagenewe indege zihariye n'izigenga, nubwo kitagikoreshwa cyane mu bucuruzi rusange. Gikora nk'ikibuga cyihariye ku bashoramari n'abakora ingendo zihariye. Ikindi ni cya Bremen Airport cyangwa se Bre mu Budage, aho cyubatswe mu mwaka wa 1913. Cyari kimwe mu bibuga bya mbere mu Budage byubatswe byihariye ku ndege. KLM yatangiye kuyikoramo mu mwaka wa 1920. Kikaba kimwe mu byari bibumbatiye ingendo mpuzamahanga z'imbere mu Burayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, aho Lufthansa yahaguriye ibikorwa byayo. Ubu gihuza abagenzi barenga miliyoni 1.8 buri mwaka, kigafasha amajyepfo y'Ubudage kugera kuri byinshi ku mugani w'Uburayi. Ikibuga cya gatanu ni icyitwa Rome Ciampino Airport cyangwa CIA mu Butaliyani, cyubatswe mu 1916. Iki cyari ikibuga nyamukuru cy'i Roma kugeza mu mwaka wa 1960, ubwo hafungurwaga Fiumicino. Nyuma yaho Ciampino cyahindutse ikibuga cyakira abagenzi mu ndege z'ubucuruzi ziciriritse n'iz'abashyitsi badasanzwe. Kuva mu mwaka wa 2007 abagenzi batangiye kongera kuhagana cyane bitewe n'amasosiyete y'indege aciriritse. Gifite terminal imwe yihariye n'imiryango 16 y'indege zigana mu bihugu byinshi by'i Burayi. Ikibuga cya gatandatu ni icyitwa Amsterdam Schiphol Airport cyo mu gihugu cy'Ubuholandi, cyubatswe mu 1916. Iki kibuga rero cyatangiye ari ibirindiro bya gisirikare mu ntambara ya mbere y'isi. Nyuma y'intambara gihinduka icya gisivili. Kiri mu mahuriro y'indege akomeye ku isi. Gifite terminal imwe nini igabanyijemo ibyiciro bitatu. Gifite inzira 6 zo kugihagurukaho. Cyakira indege nini cyane kandi gifite amanota yisumbuye mu gutinda ku ngendo. Mu mwaka wa 2023 cyakiriye abagenzi mpuzamahanga barenga miliyoni 62. Ikibuga cya karindwi ni Paris Le Bourget Aéroport cyangwa se LBG cyo mu Bufaransa, cyubatswe mu 1919. Iki kibuga ni nacyo bavuga ko uwitwa Charles Lindbergh yahagaritse indege ye mu mwaka wa 1927 nyuma yo kuguruka wenyine avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yambutse inyanja ya Atlantika. Cyari ikibuga nyamukuru i Paris kugeza mu mwaka wa 1932, ariko nyuma yaho cyahawe imirimo yihariye irimo kwakira imurikagurisha mpuzamahanga rya Paris Air Show rihabera buri myaka 2.
Ikibuga cya munani ni icyitwa Sydney Airport cyangwa se SYD cyo muri Australia cyubatswe mu 1920. Nicyo kibuga cya mbere cyubatswe muri hemisfere y'amajyepfo kigikora. Cyubatswe mu mwaka w'1920 nko twari tumaze kubivuga, kiza kuvugurwa mu mwaka w'1933 hashyirwaho gravel runways. Mu mwaka w'1969 hatangiye gukoreshwa Boeing 707. Ubu nicyo kibuga kinini muri Australia cyakira abagenzi barenga miliyoni 40 buri mwaka. Kikaba icyicaro cya Qantas, nayo ni sosiyete y'indege, ndetse n'iyitwa Jetstar na Virgin Australia. Ku mwanya wa 9 hari icya Minneapolis cyitiriwe Mutagatifu Paul cyangwa se St Paul International Airport, magambo y'impine MSP, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1920. akaba aribwo cyubatswe. Iki cyatangiye ari Speedway Field, nyuma cyitwa World Chamberlain Field mu mwaka w'1923, kiza kwitwa MSP mu mwaka w'1948. ni urufunguzo rw'ingendo zo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyakira indege zijya i London Heathrow, Amsterdam no muri Korea y'Epfo. Kiri ku isonga mu ihuriro ry'indege ryo hagati mu bihugu. Ikibuga cya 10 ni cyitwa Albany International Airport cyangwa se ALB cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi. Cyubatswe mu mwaka w'1928. Cyashinzwe mu mwaka w'1928 kigamije gufasha agace ka New York. Mu mwaka w'1962 cyaravuguruwe gihabwa isura ijyanye n'igihe. Hakurikiraho andi mavugurura mu mwaka w'1979 no mu mwaka w'1998. Mu mwaka w'2000 hubatswe terminal cyangwa se terminal yihariye ya Southwest Airlines. Ubu cyakira abagenzi barenga miliyoni 2.7 buri mwaka. Kikaba umuyoboro ukomeye uhuza New York yo mu majyaruguru n'ibindi bice byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga. Icyo ibi bibuga bivuze mu mateka: ibi bibuga si inzira gusa zihuza isi n'ikirere, ni n'inyandiko z'amateka zigaragaza uko ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere, kuva kuri White watozaga abasirikare bo muri College Park kugera kuri Schiphol yakiraga abagenzi miliyoni 60 ku mwaka. Buri kibuga gifite inkuru yacyo yihariye. Ushobora kuhicara utegereje indege utabizi, nyamara uri ahantu hatangaje mu mateka y'ubugeni bw'indege. Ndagushimira cyane wowe wabanye natwe tukaba tugeze ku musozo. Ndagushimira cyane kandi nawe umaze kwanda subscribe, nawe mushyashya kandi subscribe, dukomeze kubana. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Iyi ni Irika TV Rwanda. Ciao ciao.